buona toi fatalo fatu tatu ainga I fatu tuol ne fo I vaenga o le aso Malū le 𝚗𝚑𝚎𝚘𝚡 o le whauina ni o tatu po kalame Malū Taeao Faaleagaga mo wei ia moli atu lo moto mo lawa wa fo se tau singa Faaleagaga ni Taeao me se whauina o tuk te whaipo ni fo I aso I ia ma vi ia o le tua leo tatu toi o lia mi fo le nei fai unga leva yasu ilo na lofa mlo maanga le lei whakatai le tua pule whasoa lan wha malulunga luna au fai babenga fai on tātou toi lau losi fai lunga pe au ngalo le ea tātou por kalame mo le atu le ngang whakatai tele lava au na le tua sa sewi fale mua wale tau tua mna unanga Global Kingdom TV ile nei fo I Taeao fo e wha malulu atu si o tātou ainga ono nisi fo I o fuafuanga le maalfia le Taeao ia ua tileia toil tātou Malū Taeao ia I tali tonunga ia o awanoa mea uma o whaamanuyanga tātou te maua pe a tātou whaalongolongo le awhionga pa ia le tua whaafutai atu le sunga le whaafengainga ia whiu mo le tātou tutulima le awhiu Taeao whape foli sunga le whaafengainga ia paulo solo visupa mo le tātou po kalame leo le whaarutanga lea whatua se I mawai atu nei ia mo le teimi nei ia sa moa lo mai a pe fole ainga o le whatuatua ia I latou umalava o loo angai mai lunga o le tātou po kalame ma ua pale mai fo I lunga o le tātou Malū Taeao Faaleagaga ni Taeao I ia le lofa ma le anga lei o le tua awai atu o lo mau peso lo tino I whaamanuyanga ma manuia o le atua leo o tātou maua fo I nei Taeao I ia le li whaftai le ufolfola le atua mai ana au auna tapsaina I pea le tātou fōlaunga ma le tātou sāwalinga o lo tātou fōlaua nei ai tātou te lei o loa le mwhai ona ngalo le whatalofa ia I lātou o lo mai moa mai lunga o penga te whailangi so smotom so se lawa whatalofa atu swafa le tātou ali o Yesu Keriso le nei Taeao talofa atu fo I tātou sponsors o lo o tautoina so tātou watunu wa mai se langolangoina le fo I misiona ia malo le ngalue malo fo le alofa I le li malo le finangalo patalofa atu o tātou ainga lunga pena tailangi whaatai tele le mafuta mai ia I latou umalava lea ua ngai mai lunga o tātou aunanga I ia ma vi ia o le tua silafia le tua lo swafa silafia le tua lo taimi whaunoina ia wala na upu fetalai mo I tātou nei Taeao mai se nisi muli mai ia ma ua fo le tātou por kalame nei aso whaamanuia atu le tua tusa lau whaafonga ma lau mai moa mai le upu whaawina le tua o le tātou whaalai au nei Taeao por tātou Malū Taeao Faaleagaga na ua ilunga o le tātou por kalame pena I sila mai ai o tātou o tamawhai a Keriso o tātou umalava ua avea ma tamawhai ona o tātou alii o Yesu Keriso le alau la tātou sawalwali malia nei Taeao I le whaitawina o le awhionga pa ia le atua ea si o tātou wawai si o tātou whaalongolongo maltutoa o le ase whetalei mai o le atua ia te I tātou I le nei fo I Taeao whapea upo le apostolo I le kalesia I Efeso whapea ona ia filifilia I tātou ai le whaavaina le laulangi ina ia pa ia I tātou malele matau le ngaina I luma o le atua I lona lofa tu noa o le whaipula I lima le fia whaamafa mo I tātou Taeao nei whai mei wana tō fia I tātou wana mua ina ia avea matama whai mana o Yesu Keriso e tusa ma le pule tu noa lona finangalo ina ia vi ia ai o ia ina ia vi ia ai o lona lava alofa tu noa o silisili o lea wanga le lei fua mai ai o ia ia te I tātou ona o lewa alofa mia o ia lea ua sila mai ai le atua ma le alofa o tātou maua ai le tongi ola I lona toto o le whaamanga loina o tātou angsala e tusa ma le oloa whaulai o lona alofa tu noa ia te I tātou wa whai maila fionga le atua ua ia whaafaupu e tele mai ia te I tātou I le poto
atoa ma le whaautauta. Ina ua ia whaailoa mai a te tātou le mea lilo sailona finangalo e tusa malana lava pule tuno na ia tuu mai ai lona lava finangalo mo i tātou. Ina ia matua whaaupopoina ia ke riso li sauninga i le wha atoanga o tausanga. O i lātou uma lava o i le langi, ma i lātou uma lava o i le lalolangi. O ia lava ua tātou mau ai le tofi. I ia le li. Mai le upo la apostolu. O ia na tofia i tātou ana mua. E tusa ma le finangalo o lewa matuanga lue i mea umalava. E tusa ma le pule alona lava finangalo. Ina ia avea i tātou maala e vi i ailo na mamani. Mai leo tala la fionga le to upo la apostolo i le kalesia i Efeso o i mātou o e na mua i faa moe moe ia Yesu Keriso. E iai fo i outou iate. Iai fo i ia iate outou. Ina outou faa lolongo. Ina outou faa longo le upumoni. O le tala le lei lea o lo outou o la tanga. O outou faa tua iate ia. O outou talitonu iate ia. Ono outou wha mau whailonga inga ai, lea iate outou e lea nganga pa ia o lena fola ina mai. Amene. Nei la Taeao, ole whai mai o le wha maoni i lo tātou tofi. Se ia i uina wha ola ina, e ua wha atawina mai, ina ia vi ia ai, le fina ngalo ma le pule tu noa o tātou lii o Yesu Keriso. Ia le li. E se la male matango fia o tātou Faaleagaga nei Taeao. Mai lava le Taeao o tātou tutu lima le afi o tātou porkalame na saunia tamai a fiu a ngai mai foi le sunga le whawhiangainga i a Paulo au mai lava lea le fe au o le ola tanga. Le fe au o le wha ola tanga na tapena e le atua mo i tātou. Le anga o tātou o tamawhai a Keriso. O lena whaatawina i tātou ina ia vi ia ailo na lava fina ngalo pa ia. Amene. Mai le tala le leilea i lo o tau ola tanga. Ina o tau whaatua i a te ia. Ona wha mau whailonga ina ai lea o tau e lea nganga pa ia. O lena fola ina mai i ia lei. O lo wha maoni le tua i lo tātou tofi. I ia se ia i uina whaola ina. Tātou uma lava na whaatawina mai. Ina ia vi ia ai lona lava fina ngalo pa ia vi ia lele. Ia lea lau tātou se e mai fo tātou Malū Taeao Faaleagaga nei Taeao. Peo na tātou talitalano. Leo o tātou whaalolongo mal toto. Peo upo la apostolo i le kalesia. Wou tau whaalongolongo i lo o tau whaatuatua. I la lea liki o Yesu Keriso, ma lo o tau a lo lofa i le au pa ia umalava Efeso. O le mea leo te le mapu ai le whaaftai ono o tau. O tau ta ua o tau i au tatai. Amen. Ia lele. E leo tatalo ia nai o tātou tua awa lango mai te sā. E leo tatalo lea le au whainga ruenga. Mo i tātou umalava ina ia tātou a. Na ia tātou whaolaina o tātou na whaatawina mai. Ina ia tātou whaalongolongo atu ia te ia male whaatuatua. Ameni. I ia leli. O tātou lau tamawhai. Ina ia tātou a. Ina ia fōwai atu. Ia te o tau e le tua o tātou ali o Yesu Keriso. O le tamai ona le mamanga. Le anganga. E ona le poto ma le whaalina. Ina ia utou i loa le lei o ia. Amene. Ana whai mai ina tala tuspa ia. Ia whaapupulaina mata utou loto. Ina ia utou i loa le winga o le wha moe wailona ngala au mai. Ia leli. E inisi o le au mātutua i suma i whawhiangainga. Tamā o le tala le lei. Tamā le au whaatuatua. Ua. O latou i loa le winga o le wha moe le mala au mai o le atua ia te i tātou. Ma le winga o lea. Fau la inga. Mea le lei o ilona tofinga. Ua silisili mo le au pa ia umarapa. Pei o lea fina ngalo le apostolo le kalesia.
ma le winga o lea silisili ese lava o lona mana ua ia te i tātou o e whaatuatua i lona maliu, i lona tanumia, ma lona toi soifua manu malo mai. I ia leni, praise the Lord. Awalani ngalo ia te oi Samu, o tātou o ta mawhai ia ke Risto Yesu. I ia leni, ma le winga o le silisili ese lava o lona mana, o ia te i tātou o e whaatuatua i lona maliu, tanumia, ma lona toi soifua manu malo mai. A iais tangata ele talitonu maliu Yesu, ele oio stama whai. A iais tangata ele talitonu toi soifua manu malo mai o ke Risto, na ye woti na ia whaamangaloina a tātou wangsala. Ele oio se tama whai. Ia lele. Tau an tātou i loa le leile winga o le whaamoe moilona, wala au mai a te tātou. E winga i le whau, la inga mea le lei o ilona to finga o sili mo i tātou. Whaapei o le kalesia e feso. Ma le winga o le sili ese lawa. O lona mana wa ia te i tātou, o e talitonu, o e whaatua. Amene, e tusa malea. Male ngaluenga lona lava mana. Lewa, matuanga lue ia te i tātou, ona o ke Risto Yesu, wa avea i tātou matama whai. Whe mea tala ala apostolo, ina ua toi whaatuina mai o ia na ye woti. Ma whaanofo ia te ia ilona i tū tau matau. I mea o ile langi, e silisili lawa i whea, ia li i umala. Ma whai pule, ma e ua malolosi, ma li i ma ingoa umala vai tā ua. E le ngata i leo langa ne, ai o fo i le atali. Wow. So e te lela al wha manu yanga o tātou, te lela wha manu yanga o oe mao ino wa vea i tātou matama whai, ia ke Risto Yesu, le ala whemea, e le ngata i leo langa ne, ai o fo i le atali. O ia tuu fo i mea umalawa i lalo o ona vai. Amen. Si o le taimi ai te talia i Yesu, o le taimi ai te whaanofo tupu o Yesu, i lo loto ma lo finangalo, o le taimi nawa, ua tuu ina atu o ia e whai maulu o mea umalawa, mole kalesia. Amen. I ia leli, ngawhi mei ngale apostolo ia, o lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumuina mea umalawa, i mea uma. Praise the Lord. Mana ia lupo le tu mo tātou nei Taeao, ina ia awana i ngalo ia te i tātou. La le apostolo Paulo, whaapei o na ia fili mai, ia i tātou o na o Yesu Keriso. A o le i whaawaina le lalolanga. Ai le i whiloa i lau ta mama lau tina, ai le i whiloa i le ta mao lau ta mama le tina lau tina. I ia le ni. Wa levana tō fia i tātou e le atua a o le i whaavaina le lalolanga. Ai sea, ai whai mai tala tuspa ia, ina ia pa ia i tātou ma ia le matau le ngai, i luma o le alofa tu no le tua. E mai lole o whai upu ngai lima le wha mafa mo i tātou. Wana tō fia i tātou ana mo, ina ia avea i tātou matama whai mana, ona o Yesu Keriso. E tusa ma le pule tu noa alona lava fina malo. Ina ia vi ia ailona lava alofa tu noa silisili. O lea ua ia anga le leifua mai iaia te i tātou. O lea ua ia alofa ngia ai tātou. O ia foi o tātou maua ai lea. O tātou maua ai le tongi ola ilona toto. Amene. O lea le tongi ola i le toto Keriso. O le whaamanga loina o tātou angasala. E tusa ma le oloa whaulai o lona alofa tu noa oka o kai se ma eu o le alofa o le tua ia te i tātou. I ia le li. Tātou te a. Mawhai e ona e whaamangalo atu. O mawhai e ona auna ma le loto maua lalo wau tātou e whaamaua lunga o tātou loto. Tātou te le fo'i se mea. I ia le li. A o le tongi ola wa maua e tātou i lona toto, o le whaamangaloina o tātou wangsala. E tusa ma le oloa whaulai o lona alofa tūnoa i ia leli.
ia te oe le alofa faale atua. Ia te oe le alofa tu no le atua. Le fe meia, ua tusa male oloa faulai. Ua ia faafau ue, te le mai a te i tātou ilea, i le poto malava ma le faautauta. Ina ua faailoa mai a te i tātou le mea lilo sa ilona fina ngalo. Amene. Praise the Lord. E tusa la ma le pule tu noa le atua. Na ia tuu ai ilona lava fina ngalo. Ina ia faau popoina ia keriso. Le sauninga i faatoanga o tausanga. O i lato uma lava o i le langi. Ma i lato o i le lalolangi. O ia lava ua. Tato maua i le tofi. Le tofi o le tamawhai. Ia keriso Yesu. Fe meila i o tala la apostolo. E whapena ho i mātou e feso. O i mātou na tō fia na mua. E whapenga tātou. E tusa ma le fina ngalo le ua matuanga lue i mea umalawa. E tusa ma le pule alona lava fina ngalo pa ia. I ia leli. Ina ia avea i tātou maala e vi ia ai le mamalu o le atua. Ina ia tātou wiloa lona mua i wha moe moe ia ke riso. Ina ia tātou wha longo i le upu monu. O le tala le lei lea o lo o tau o la tanga. I ia leli. I ia le atua. Woutou whaatua ia te ia. Woutou talitonu i lona maliu. Malona toi soifua manu maloma. Leua, whaamau whailonga i lona lavanganga pa ia te outou. O le na fola ina mai. Amen. Whaatua pea i le lii o Yesu Keriso. Talitonu pea i le lii o Yesu Keriso. O le atua tau tasu pa ia. Amen. I ia le atua. Le atua ia, e tolu ona persona. Le atua le tama, le atua le alu, le atua le ngampa ia. Ai tasi lava ia. Ia le li. Praise the Lord. Amen. Ia le li. O manuia nao le atua. Pe mei o leo lo wha maoni o ia. I lo tātou tofi. Se ia i uina wha o laina i tātou na wha tauina mai. E vi ia i le atua. Meila ia matua o tau whaalolongo. Ia o tau whaalolongo i lo o tau whaatua i le lii o Yesu Keriso. Malo o tau walo lofa i le aupa ia o marau. Amen. O le taimi o le tātou a fi whaamawhana whana. O le taimi o le fi whaamanga loa i o le taimi o le alofa o le tasi. Ia le li. E leo se taimi tātou te toi tusi lima ai. E leo se taimi tātou te toi fefina wai ai. Ai se a. Le anga o Yesu Keriso. Le wa avea i tātou matama whai. Le whai melo le tala la apostolo ia Efeso. Feso o le mea leo te le mapu ai le whaaftai ono outou. O tauta ua outou iau tatalu. Ina ia fōwai atu i le atua ia te outou. Le loto lea. O le tātou alii o Yesu Keriso. O le tamai ona le mamani. Le angangai ona le poto ma le whaalima. Ina ia outou i loa le lei o ia. Amene. Ia whapulaina mata o tātou anganga o upu ia le apostolo Paulu. Ia whapulaina mata o tau loto. Ina ia outou i loa le winga o le wha moe wailona vala au mai. E le isa isi o mai mo whaafonga me le Taeao ni. E na te le i loa lona wha moe le vala au mai o le atua ia te oi. I ia le ni. Amen. A whai e te fia malama i lo wha moe. Ta talo i le atua e wha malama atu ia te oi. Ina ia whaapupula ina mata o tau lotu. Ina ia o tau i loa le winga o le wha moe wailona vala au mai. Ma le winga o lea. O whaula inga mea le lei. I le tofinga wa au mai e le atua ia te i tātou o oe maa o le tamawhai. Lea wa silisili ese i le mana. Le mana o le atua wa ia te i lātou o e whaatua ia te ia. E tusa ma le ngaluenga alona lava mana tele ia te i tātou. Na ia matuanga lue ia ke riso Yesu. Ina ia toi whaatuina mai o ia na iewoti. Ma whaanofo ia te ia i lona i tūtau matau i mea o le langa.
Amen. O sili mea malava. I ia le atua. Ali sili o fai pule o e malolosi. O ingoa umalava o lo taua. E le ngata i leolanga nei. E fe me o le atali. Amen. I ia le li. Pai ke wa sausef sili o le ai mainu le tatou. Por kalame tutu lima le afi. Tatou por kalame le leo le whaalutanga. E maiso le tatou Malū 𝗟𝗓𝗟𝗏. Le foi le fai tusi lalo nei mea nga ia o lo maua matato maua le upu le to lo tato fa lo longo le aso ina ia tato maua manuia le ang fai mai ai paulo le kalesia efeso wa ia tu fo i mea lava i lalo ona vai ma tu ina atu o ia fai maulu o mea lava mo le kalesia wow ole tumo le na te fa tumuina mea lava i mea e vai le mata ngofi o le upo le atua mo tato i ia le li mea wa woi lalo vai o le nganga pa ia nga o lo tangi atua ia nganga pa ia fa soa me le nganga pa ia ia te o ia o le malama o ia na tea fa populaina mata o tato roto i ia le li o tato o tama fai ia ke riso Yesu amen fe mea sai le lalolangi o ia na faia fo ia le lalolangi ai le i loa lava ia le lalolangi i ia le li mai ua maliu mai o ia lona lava nu ai le italia o ia e ona lava tangata fa manu yanga la le ua maua e tatou o tama faia ke riso Yesu fai mai lo leo le maua tangata ione au i latou o entalia o ia ma fa atua i lona suafa na ia avatu ia i o lea manuia ia avea i tatou mawhanau le atua amene praise the Lord hallelujah amen o ia o le malama moni na te wha malama ina tangata lava i lona maliu mai le lalolangi mai lo mo le maua ione sai le lalolangi o ia na whaia fo ia le lalolangi ai le i loa lava ia le lalolangi le alaua maliu mai lona nu ai te ena o ia mai le italia o ia e ona lava tangata maua lo ma lava no ta ua fai ai ta ua matama fai leang fai mai ai lo tala le tangata Ioane i lana moli mau au i lato umo italia o ia mfa tua i lona suafa na ia avatu iai o lea manuia lea le manuia lea ua avea ai tatou matama fai avea i tatou mawhanau le atua ma ngaia ia la le fai unga o le swai upunga le so mai fai melo leo tala tangata Ioane o i latou ele o le toto na whanau ai ele o le manao fo i o le tino ele o le loto fo i o le tangata a o le fina ngalo po le pule tu noa a lo tatou atua amen baba ile mamao le tofa poto le tua malona fina ngalo pa ia malona mata isa le ana ia silafia na mua matofia ai tatou e fai matama fai amen ia le li fa manuia le tua ia o el Taeao leo o tatou sapa itali le manuia a vea i tatou mawhanau le tua fai ta ua matama fai a keriso wai tatou ele o le toto na whanau ai ele o le manao fo i o le tino ele o le loto fo i o tangata a o le pule tu noa lo tatou atua amen e o tatou Malū 𝗟𝗓𝗏𝗏 Faaleagaga na le Taeao o le a tatou seʻe atu tatou ai mainu ina ia faamausaliina pea loutou oli le alii mea o le savali lina o le tala lelei mo o le Taeao tatou Malū 𝗟𝗓𝗏𝗏 Faaleagaga auani o tatou femei tala tagata leo la tagata leo paulo i lana tusi na ave le kalesia Roma o lo tatou feoi o i tatou lawa o lo i totonu ia ke riso Yesu o lo faatalitali atu ia avea matama fai o le faaolaina lea o tatou tino amene ni ia le ali ele aila se me lilo silafanga le atu le anga o lo tatou
o lo tātou iai mea umalawa, o lo avea I tātou ma whaapolopolo a leanganga, ina ia tātou iai whaatasi ma ke riso le tūta ma tau o le tamaa. Ānanga whai mai e tala la apostolo Paulo le kalesia I Roma, o lo whaatalitali atu I tātou, ia avea ma tama whai o le whaolaina lea o tātou tino. Ia le li, o tātou Malū Taeao Faaleagaga na whaamanu e tele le tua Samoa le tunu pele, lo ainga le tala le lei o tātou o tama whai ia ke riso Yesu. E le stamai nta upu, e na o se whaalaʻiʻau, o se toe whaamanatu, o se toe fangu e tu la au atu I lou loto ma lou finagalu. Aua ne ngalo ia te oi. O tātou o tama whai. Lewa ia, wa i o tātou lima le manuia. Lewa I o tātou, lewa I o tau fofonga lea, le upo le ola. Te muli mau o toi se uso. Uso matau tia oka se, matau tia o lea lofa o lea tu. I ia le, muli mau, tā lai. I ia le li, o le fina ngalo na o lea tua. Na ia tātou whaolaina nganga mo lona Malū. Leanga o le misiona pongsa. Na ia sau e whasi, ngā oi, ma whaumatia I tātou. A o le misiona lea tātou a lii. Lea ua whai ai tā ua matama whai. Na ia sau e au mai le ola. Ma ia tātou maua atili ai lava. Ia avea I tātou matama whai. O le tātou tofi. Na au mai e lea tua. Ai le I whaawahina. Ia le li, ia whaftai atu tātou ainga I lunga penga tiwailangi, tātou ainga li tala lei, whaftai tele lava I sunga whawhengainga I a tai, whape foi, whatoa I a kara foi me Australia, to whine I a Malia Losa, ana lee vai whaftai tele lava, sunga li whiau I a whiu, oi, talofo a pasta, ia, morse whia tātou senga, ia leo le a ngai mai tātou ai mai, ia awale tātou o nanga nei fo I vaenga le uli sunga taina ia leone whaftai makuta mai Gemma whamanuia le tue fine ia mai se ake Nikolau I ia le li manisi o tātou ainga wale maua tulwa ai whamanuia tele le tue ia tau umalawa sunga ile ia onga ia ulale na futou ulale tamalau mua se mi mika ke le kama ia e whai mai fiu o le tamalau mua a e fia whaalongolongo tele la wali I la lo la mua ai whaalupe mai ele whaia onga la I maingu la tau ia ngai sao leia lea ma se meo se Taeao le ngalo ia tau tamala mua e tau te ui mai lava I au kilangi nei te tau fia o si o tātou atu no pele o Samoa ke o whasikele o kou e au kilangi te kou o mai ia le tua whaftai tele lava le tātou ainga te talo mai, te talo atu hoi manu tele ia tāpinanga wheneva yaso sauninga pa ia le Malū le tua I so se whata whaitaulanga manuia o tau umai le lofo le li mai a tau ngei lau tau au auna pasta mai o te alof tele mo tau tātou tau fulai tātou manai o le manawa o ngaluenga wha manuia tele le tua ono Yesu. Amene ma amene ma amene boys and girls ai mainu e mamau le ala le au le anga I atu ia awina mai se tātou tamai a fiu so fua mai manuia. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Taeao. No matter where they are, we've got you covered.
Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōrāhuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.